إماد آشوری خلق ایرانیه و اف 20 سال کل مسکو بازرگانی دناوبرا روسیا و ایرانی داد که به دست ببونه شرلی ایرانی را ایماد مینا همو بازرگان ایرانی هم د لوجستیک دا هم جی د مکانیزم درافداین دا توشی آریشان جدی ده. Компания занимается экспортом. Kompanya me ji Rusyayê berhemên çandiniyên mîna ceh, soya, genimok, nok, nîsk dexludanên din dişînin Îranê. Ji Îranê jî em vexwarin netînin Rusyayê. Em diravên neteweyên her du welatan bikartînin. Lê ji ber dorpêçên Rojavayî, hewaleya diravan tenê bi ser welatên sêmên mîna Tirkiye, İmarat û welatekî din tê pêkanîn. Например, через Турцию, через Эмираты и через какой-то других стран делается. وگاوی قباره بازرگانی ناو بین روسیه ایرانی دا دورا 6 میلیارد دلاره. روسیه بگرانی گنم، متال، دار، کاغذ، علاوه تکنیکی و پینه هنردد که ایرانی. ایران جی میوه، سبزه، خالیچه و برهمن پتروکیمیای جی روسیه را دشینه. Сейчас у нас Ji ber ku mezintirîn kargehên metal û petrokîmyayê li Îranê hatina bombebaran kirin, vê gavê ji Îranê siparişên mezin werdigirin. Hem ji bo metal, hem jî ji bo berhemên petrokîmyayê. Ji bo van daxwazan divê kargehên Rusyayê bi taybetî li ser van siparişan kar bikin. سینورên rast en Rusya û Îranê bi derya Xezerê re hebin jî bazirganî bigiranî bi ser Asya Navîn û Azerbaycanê re bi barhilgir û bi trênan tê meşandin. Lê ji ber ku Azerbaycan ji ber şer zû bi zû deriyên xwe dadide, zincîra lojîstikê jî xera dibe. Через Иран шли транзитные поставки, в том числе и от... بسر ایران را بارن میین ترانزیت جولاتن جیران ایران دهاتن روسیای بتایبتی بارن کوجی امارات ج روسیا را دهاتن هناردن بسر ارد ایران را در باسی دریای خزر دبون جورشی دگهشتن روسیای نهار یا هان راوستیای بگومان اویک بویا صدما هن آریشیان جبو آبوریا روسیای لی او نفاکتورکا کلیلا نجی اوقاس گرینگا для российской экономики, но она не является ключевой и значимой. Di destpêka vê hefteyê de Rusya û Îran li hev kirin ku qebareya bazirganiya xwe bigihînin 30 milyar dolarê. Belam bi nêrîna şarezeyan ji ber astengiyên lojîstikî û dirafdayînê pêkanîna vê planê pir zehmet xuya dike. Kamşedadî Rûdaw, Moskov.